السلام عليكم قلت تماشاغي من دلالون ما يو برنامه خود نورني شما وردي إن شاء الله كتاب رياض صالحين ما دوام كنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين حديث هيرين وعن عائشة رضي الله عنها حديث هيرين كم رواية كردا حضرت عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا حديث واسه فتح دما هجرت چنيو فتح چطو هجرت چطو چنو gerek mani bizon ما اجماني نيزون ان چيچ ما نيزون مفهوم نكني و پیغمبر عليه الصلاة والسلام به پیغمبر تبلیغ که دورمالی خوی خاص که شارکی خور دست بکه عشیره خوروا اقربایان خوروا تک بسمونشی حبشستان بعد تکام مدینه دیو دولت انشا که وقت پیغمبر علیه السلام مدینه دولت خوی انشا که دورمالت başka devon, başka bajarun kom be Müslümanı Peygamber Aleyhisselam vatim biyenetya. Kom çab Müslümanız ve bi Medine. El Medinetu el Munawwara. Ve biyenetya ve pe maziyedib. Ve maziyedib. Çünkü kafir bone mara ekvaje entayı hücum keni makatil keni mara yev nimonen. Acora ana yo strateji Peygamber Aleyhisselam'ı ve bütün Müslümanın Medine biyar pisler. Hatta çi mahal, hatta çi vakt hatta fetih Mekke. Çünkü hatta metih Fekke neyar Müslümanın pil komov şar Mekke. Kureyş. Ya hatta eş yeni Yahudiyondur ittifak kerdeni. Gatafan mavon, ay Taif mavon, başka milletler ittifak kerdeni. Harb peyin, Bedir, Uhud, Khandaq. Nome harbi Khandaq bin çinav Ahzab. Sure-i Ahzab bahs kena Allahu Teala. Ahzab hizb, hizb yo kafle, Ahzab kafle hemme. Yani çende kafir ist, heme yem piser, bütün aşir, bütün kavm, 10,000 asker ben piser, hücum Medine'ki. Acıra Peygamber Aleyhisselam ve kom bebelsunun ve bir Medine. Ama elhamdülillah, harbi Ahzab idis kafir perişan ben, rezil ben, neşken Medine begerine, be yardım humi, Allah-u Teala yin rezil kin, o Peygamber Aleyhisselam tiyarape inşallah ma hücum kin, yin tiyarape ma hücum nikin, müdafaa qadiya, hücum despeke. Allah-u Teala yev sebep kinu virazenu, Hazreti Peygamber Aleyhisselam için Mekke fetih kin, ki humet kendek pust est, hemen şıknen, elhamdülillah ki humet azad ben. Eka ters niment, çünkü bütün kafir, kom deni arif piser kerdeni, Kureyş. Kureyş teslim be, bir Müslümanı, elhamdülillah. Acıra Peygamber Aleyhisselam fetih dema, yani fetih Mekke dema hicretçen. Yani Seydam, hocam, hatta ahiret, hatta mahşer, hatta kıyamet ne? Eğer aynı şart, aynı durum, vaziyet, Diyarbakır'da biraz humanik, mavaş Müslümanı zaf eziyet bevine, hakaret bevine, terk nikene, hicret rene ben farz. Mesela vakti منطقه ما دیز تور بی tek bacarın merdum leşken şu comi merdum hücum kerdeni. Mesela Rusya tek Müslümana hani zaf hakaretti. Memleket bu teknik edi iman işini. Acora hicret hatta kıyamet estum. Eş şart verazin rene beno. Peygamber Aleyhisselam ki bu vakit khud bun, ki o vakit bun cihad ve niyet ve hicret kadi ama çe devam kenu niyet. Yani mesela mavaş enke hicret nikene bajar khuda. Peygamber Aleyhisselam vun el muhaciru men hacere manehallahu. Kalbez insan işken niyet bak. Hani cihud erunişte işten hicret bitini. Mesela mavaş enke mante ders ke ne? Ma ayet vonin, ma hadis vonin elhamdülillah. Mesela humanik yo merdimiz şun raka venu, şun kumar kekenu. Ba ما اشكين الشبك الحمد لله مانيش مامي كتاب همي حديث بيغمبر ونين انا يو هجرت مثلا يوم مردم شوف حلال رخابتين يعني زراعات كانوا يو جايش كانوا حلال حرام دقات كان بحرام قرين نيكو حلال بكو اوز يو هجرت
حرام را hicret helali. Allah Teala man nasip bak. Ve izâ stunfirtum fenfiru. Peygamber Aleyhisselam vonu fetih dema hicret qadiya niyet esta vakt ma şımara va biyeni cihad hema biyeni. Vakt şımara amı vatış biyeni cihad hema şeni. Ana hadis en kısım tek yanlış galat fomkeni. Seni galat fomkeni. Ya Seydam mesela va Suriye Müslümanı cihad ken mara yardım vazen hema maşın. Ne? Ere mabune Müslümanı kom. Acaba yo yin hana pera kontrol kenu yo yin hakikaten cihad keni. Acaba manka şu durum senin vaziyet senin. Khair o şer komcu da hola. Acaba manka ma cihad bak holo yo ma tebliğ beker holo. Mane ana hadis hema şeyin herkes ne? Yani Peygamber Hasan qeyq vaqt khuvun. Seni qeyq vaqt khuvun. Yo devlet İslam esta sarı devlet Peygamber Aleyhisselam üst. Baş halife Müslümanın bev. Devlet Müslümanın hem tamam bevene. Ekvacı mesela kafir hücum kerdu, Rum hücum kerdu, Tatar hücum kerdu. Ey gele Müslümanın qin namus qeddin hadi hicret, hadi cihad. Elhamdülillah. Ama ya filan cad maşa desten, visten mamı piser, maşın mavun matet cihad kin, en son ma devlet şonra ne? Yocu matet devlet inşa kin. Bacı aile khud, bacı kavmi khud, hedi maşını. Kalb, aile, kavmi khud, o devleti khud bütün alemi dünyat. Çünkü makayeli ki maşı cennet, makayeli insan bilir şu cennet. Cihad mani ya, mani cihad yani ma benate insanın o İslamiyet, ma entiye millet esta insan İslamiyet, tek kafir entiye mani virazin, engel virazini, cihad anav ki, en yo bedin vara ve millet bi İslamiyet beşnas, ve millet bi Kur'an beşnas nu, ve elhamdülillah bi Müslümanı hol, nirse uzun. Mani cihad avam. Hadis-i makum rivayet kerdim, Hazreti Ayşe ba, Hazreti Ayşe biçen hadis rivayet kerdim. Acaba kene ma öğrez an hadis ayetun veneni. Elhamdülillah esti Allah Teala da ziyade. Yani din tena ay jomyerdon ay lajon gedayon niu. An din sina ay jomyerdono o tevr ay jinyon. Ciniz gerek İslam rozone. Bamuse beve seydaye. Ma ay jinyon seydaye. Seydaye jinyon amavun. Janan gubeje seydaye. Gerek ez bu ne ezbin seyday ve ez bahs bekin ba Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha. Ana hadisun kumar rivayet kenu ummahatul mu'minin ummul mu'minin Ayşe radıyallahu teala anha. Yo hadise bin an Abi Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anhuma. Hazreti Cabir'e yani rivayet kerdiş ki bavi sahabe Abdullah Allah yu bavi yera razi bu pira razi bu kâle vun kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin. Yo harbet ven ezce Peygamber Aleyhisselam deviye ezşiviye harp. Fekale ve Peygamber meravat. İnne bil medinete le ricalen. Medine münevveret tek insan esti nyomi harp. Nyomi gazve. Ma sirtum mesiren. Maşi ça. Ve la kata'tum vadiyen. Yani şima çara şise. An askeri. Şima çim mıntıkara şise. Kı şima çı khair estu. Allah Teala khair yeniriz nusenu. İlla kanu ma'akum yani her daim şima deriv. Cesetin teyani ve bedenin maderini sini khairgeni kalbin şima deriv. Mesela Gaza. Gazet Müslümane katil beni. Pis hain o katil peygamberun kafir Yahudiyin katilken Gazet. Amerika paştı da Avrupa paştıyında. Maz kayıl şi hoca cihad bak ama imkan maçın. İnşallah an niyetimi Allah Teala mar khairini se. İmkan bu mas hoca cihad bak. May kafirun beni bavandar ve Müslümanın makatilini keni kalb ma yendirip Allah Teala mar se. Peygamber zvon ya harbet tek Müslümanın Medine'de men illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Yani ya niveşbi ya guriyim bin baviyin yomi cihad ama Allah Teala yine çıtan usenu khair nusenu. Çıtan usenu sevap nusenu. Çıra çünkü kalbin madrib. Yeniz kalbin ama yav maniyin veje neşke biyene. En Hazreti Cabir en zaf hadis rivayet kerdi. Yav gen yav khuarteku delalu sahabe-i kiram. Şumara çen sar pilu. Mesela Hazreti Cabir radıyallahu teala vonu Peygamber mavat ana yani Cabir te ana Müslümanın binur avas. Tek guri beni tek Müslümanın şen mesela enti medrese biraz yav ne? Mesela şma kya voneni.
Merdum ist zengin, mal mülki ist, yardım kört. Şuma voneni, şuma Kur'an vonin, hadis vonin, tefsir vonin, inşallah sebebunu rızkedun istiyenu. Çünkü yen ente pere yardım ki mesela ver yardım ki bina varaşta. Yani her Müslümanın pe niyet ekehome amel kördu, khir estu. Ma ana huveş bizun inşallah. An Ebi Yezid Ma'an bin Yezid ibn el-Akhnas radiyallahu anh. Yo sahabev, o sahabev. Ma'an sahabev. Yezid bavi o piyo, piy sahabev, o babkali sahabev. Hem o sahabev, laj, bavi, babkal. Hem sahabey. Vonu, ana hadis mayna vaş, ana hadis o sahabe mar rivayet kenu fakir. Durum yuhol niyo. Hit peron ra. Baviz khair kenu. Mabun mesele sevena. Vonu, kana Ebi Yezid ahrece denanire yesasaddaku biha. Vakt Peygamber aleyhissalatu vesselamid, Peygamber madı, Mescid-i Nebi mazumbık, Peygamber asım inşake, oje yo cevabı, ayar kerde be, tek zengin sahabe şun oje peron onru. Yo sahabe ku fakiriz, ihtiyacı bev şune peron ra gün. En ma'an von, bavi mi tek peri oje neru, yo görevli bev, yani vazife dar bev, teslim vazifedar ke, ve en peri etiyan onru, yo besulmane ku fakir egama peron bicce. Kom von ma'an von. Von kome perede, von pim oje neru, bavi mi. فوضعت عند رجل في المسجد فجئت فأخذته فأتيت بها وان أزشا احتياجي من بيرون بذي وني وجه بيريستي وما قريت فقال والله ما إياك أردت وبيم والله وقت ما بيري وجه نيرو نيتي متش بجرنيف مني وقدمي ينجنو ما بقيكم يو بسلمون بيري يتشنو فقيرو مسكينو وبي برو خور احتياجي خو ببين جاده يوم خور تشيك بيجو نون مون فلان فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومو بيمو ما بينيكه بيمو في بيرم بد وابن اوجا ونيت متشني مقيت اوجا نينرو ومو والله يا بيم بابي نيت متشني واشي احتياجي بمخور قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر اسم لكن ما نويت يا يزيد يا يزيد تي بيروجا قيكم نيرو قي رزيكم تنيرو لوجه الله تخي هم نيرو تخير خو قرات ثواب خو قرات ولكن ما اخذت يا مانا معا لاجيو اي بيرستر مبارك بني حلال تشكين بير مثلا وقت دولة عثماني ديوت كراب بفترة واتني بنومم كيخويا وقت عثمانيون يو كراب بين جوميت یو مردم زنگین شنوجه پرنن رو دزدون پرنی دزننه یو فقیر یو جنیه که مردی آی جمعیر داشی رحمت یتیم بف آیشینه پره گرتنه اگر وقتی ترکیب صدقه تاشه وقت دولة عثمانی بف عثمان دولتی کراوت صدقه تاشی زنگین پرنن رو چرا یونیشینه پرنی گرتنی دزننه دزدی چینه یو فقیر شینه خور بردنه انا حدیث demek adetamo yani Peygamber aleyhisselam ana adetamo mavaya yani yo merdum çe amel bök hatta bu vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem von yo merdum est harbi Uhud zaf kafron katil kön Kuzman telefon Kuzman harbi Uhud zaf kafron kön Peygamber aleyhisselam Kuzman hum yomti adir cehennemido yo sahabın şaşmende von Peygamber aleyhisselam çina va هندي كافر قاتل كرد فون قزمان يو أرا حرب شو يو ويشك ذندر فون يشيم يا قزمان ما شاء الله جهاد مبارك الله تعالى جهاد مبارك بكيرو يوا شو جهاد يو اتكا قي هو من يوم ينحر نه اتخسمت شام ينحر تقي شتامي أحد وأم مدينة دبيان وأذاك اليوم من حرب وجيني فوني يو عيفتري يو تميون جينيون نشانو تنشن حرب وانا قالني جينيون وجه أجرام يا قزمان قي هم يوم خير غزي هم لوجه الله يوم حرب حتى وان بعد وان بنيك بريني قروني في وان دمار خو تركي وانتحار كي وما صدق رسول الله وما بيخمر ما راشته واتا با قزمان قي هم يوم يعني حديث يعني عمل ما gerek hakkı homev. Eğer amel ma hakkı homanif homanik mar zırnık için ya. Zırnık. Zerre dahi için ya.
hani tiş dona zarar han tek çıkwen havara ya mavun zerre eğer niyeti makı humani çıkız çim yani ama mu'min Müslümanın da hakikaten zaf amel kin perişan bin peron harç kin Allah-u Teala en raştı Allah-u Teala zon ama hayır çin çıra hayır çin merdum ki hume amel nikin ki hume amel çin seni mesela merdum yo müfti efendi bahs kin von ma hac kadna maşın memleket bajari xwe mame ce tiyara o zamanışın tiyara maşın ve yo hacı gerek şu denizli mavaj tiyare denizli tiyara şunu mavan hacı tiyaven ve ne ama ana tiyare Diyarbakır'a ve ne eşin nüşenen tiyara yo vaiz şun gösterini ken yo merdim pilşun gösterini ken yo havali şun embazı şun ne von اخر نشان انا طياره ونشن Diyarbakır ya mavan tiyare denizli tiyon ne onun müftü efendi von yen haber damı von kafile başkanı von eşya von muvahhid abisen yani vavinder ve hana vajene ve şaşmayın da muvahhid abi mesela hayır ve tamam ve mesela çin ya olur mu ya mı bana yani entevir andaki insan tır lavekin hayran kurban kabul nikin çe ezameti hemavan tamam ahana merdum vene entevir vene ya von mahande kame hacı von matiya geri von yom bereni von hacı abi bu nez hayret etmen da yani mübarek yani bu mudat herani va ma va şu ve bصحة وسلامت ve biraz kiyo ya Allah Teala amelun ma niyeti ma raştı ya taqi hacı ve millet travaş hacı taqi acı alama hacı hatta ya hadisi binz este yani Allah Teala ma şaşni yani zaf hadisi este يو حديث ما درجة ما معناه أيضا إن شاء الله راوي أنا حديث أنك ما بحث كيف بخاري رواية كرده نوية حديث عشرة مبشرة مش نوتي عشرة مبشرة يعني في جنة هم الدنيا دفي نمردي ينر مزجين عميا مجديون عميا مبشر بشير شار حف صحابي حضرت سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد Ebu Ubeyde bin Cerrah, Emin-i Umme, o bin komuğu. Çar halife, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Ebu Vaqqas, Said bin Zeyd. Des bir tamam. Allah Teala mizgin daviyin ama zaf xavitiyer. Ne? Niva Allah Teala mar cennet mizgin müjdiyonu cennet şavata bakura ne? Rahati çinya. Ana dünya rahati çinya. Besumunun gerek xavat bikir. Xabata. Ama niyetim az. Mesela hayat İmam Nevevi bahs ke ne? İmam Nevevi vatene çen sar milyon kitabınız kotera uğraştene. Ki çiniv. Doğru kitap kur kerdi balişna kotera. Hana kitapdır, ilimdir meşgulüm yani. Şevtay zaftay kotera. Hana zaf alemi kıv. Aniyona yo sahabe cennet müjdün cennet yamıyor ama xabat kör. Mesela Irak fetih kyo, İran fetih kyo. Fatihul İrani vel Irak el Acem vel Arab. En mıntıkı hemikum fetih ke Sad bin Ebi Vaqqas adınım. Peygamber aleyhissalatü vesselam de merduman vata feda ke Ebi ve Ummi. Piye daima bavime tir feda vu. Yo Sad bin Ebi Vaqqas'u. Ana veş tir eşteni. Teva ok tir eşteni. Kafir katil kerdeni. Peygamber muhafaza kerdeni. Hazreti Peygamber aleyhissalatü feda ki Ebi ve Ummi ya Sa'd. İrmi. Peygamber teravat maşallah. Aniz von vakt fatih Mekke ve Ebiye niveş. Niveşimi beni bir gron. Ve ya Resulallah es qayle mali mülkü ko hem khairat bek vela. Mal kutsi ki vela bikir. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sebep çino. Ve kene me esta ve en mal monen ve hemayr nimon ve tasadduk kena. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve teneşken mal mülk vasiyet anmavon ya. Wat millet vasiyet kena. Vasiyet çino ve tavon wat ebmerin. الدنيا خو ببدلني انا قلمي ان مال ملك ما متصدق ki fakir fukara ya da filan merdum. Ve bütün mal xu feda kena ve Peygamber aleyhisselam ve nibena. Ve nime mal xu tasadduk kena şatr nime.
و پیغمبر علیه السلام و نیمز نشکن وقت انسان ویش بو صحت یه جادب اشکن مال خو همه تصدق بک اما و نیبن تور و موا یا رسول الله هیری را ده تصدق بک و از نیبن و موا هیری را یو ها و بینو وصیت شرعا دین ماد انصاف چند در انسان اشکن بک هیری را یو حتی پیغمبر علیه السلام و الثلث و الثلث کثیر اون الضعف اما تمام قبول که انز مر بی یو فتوا شریعت انسان اشکن مال خور هیری یو فدا بکرم لا بلی ون حتی پیغمبر و تو وارثون خود ما زنگین بور daha هولتین فقیر بور çünkü تدما فقیر وشن ملت دست کنن ملت را پرواز یعنی پریشان بین وارثون خود زنگین بوردین daha هول ون الله تعالی شفا دا و از بیا وش و اوجا رپیم ظف امریکا مثلا فتح مکه ده انا نویشیف بابا وش وقت حضرت بکر امرد ایران فتح که عراق فتح که yani maşallah Allah Teala gede diyece, köne diyece daha zafız çi. Manez mümkün yani Müslümani her daim gerek hayır ve hayır bu. Hatta Peygamber Aleyhisselam oca dua ke va sahabonlar dua ke. Vay tek sahabeni veşiv. Allahümme emdi li ashabi hicretehum. Ya Rabbi sahabon mera hicretin kabul bikir. Ve la teruddehum ala akabihim. Humanik ve tepani bene kafir. Yent kafir mek. Lakin il-baisu Sa'd ibn al-Khawla. Ha, o devam kena başka şey. Ve eni merda ama başka ya Sa'd mert. Ve ebiye veş kader home normali destek insan ist ben niveş tuvum belki merin nim berin Allah temerdon. Allah Teala en sahabon sini din homer hizmet kerdu. Bir hizmetkar din mazihna hizmetkar bikir inşallah. Allah şma razı teşekkür kena. Allah Teala khishmas kabul bikiru. Gelet temaşama kerdun dalalayun. Mame yo bername khub peynone inşallah ma qadna. Allah Teala en ayetin hadisun amel kerdi marbek rahat inşallah. Başma bavu homekin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.